Hürmetli bilim aluşular, bugünkü bugünkü leksiyamızın takırıbı jobalaudun trendtik ustanımdı dep atıladi. Trend belgili bir vaqt kezeğinde, belgili bir öňürde bagymda kenginen taralgan bolus. Bol adamlardyň medeniyeti menen baýlanysly. Trend belgili bir wagt aralygynda kenginen taralyp, köpçüliktiň janagy koldanysına, suranysına enip oturgan kubulus dep aýtuga bolat. Dizayn salasyndaky kubulus. Gylymy kontekstde trend kogamdyk madeniyettiň nemesi belgili bir salanyň damu bagytyny görsetýän nakty özgörüşler öderisi. Jobalawdagy trendtik ustanım hazırkı zamanawy sen agymynyň жаңа техnologiýalaryň elementlik surançlardy және estetikalyk gunduluklardy eskerip, jobany zamanawy talapdarga saý kuruw kagydasy. Hazırkı jobanyň soňky sen bagytyny koldanyw dizayn döresinde hazırkı elemdik және otandyk sen industriýasynda kaltaskan özekli trendlerdiň jüýesi. Olardy şygarmaçylyk turgudan beýimdep paýdalanyw bolup tabylar. Bul üdürüs tüstер palitrasyny siluetlerde, materiallarda, fakturalarda және kompozisiýalyk şeşimlerde bu talapdarga saý taňdawdy kampit. Sonduktan dizayndyk brendlerdiň kolleksiýalary sifirlik platformalary menen trendtik boljamlar negizinde ideýalарды жаңғыртуу, jobanyň estetikalyk tartymdylygyny artdyryp, onuň basegiňe kabiliýetligini damas edip. Sen және dizayn jobalarynyň elementlik medeni ödürüslerde adamzatyň және estetikalyk basymdyklарды görkemlik dil arkaly жеткизүүгө atap aýtkanda ekologiýa kagydaty, tabiiy және kaýta öňdeletiň materiallardy koldanyw, turakly öndüris bilen sanaly tutunuw ideýalaryny nasihataw arkaly könüs tabat. Minimalizm artyk dekorativdi elementlerdiň bas tartyp pişinniň aýkyndygy menen funksionaldygyny aldyňky katarga goýa oturup zamanawy ömür ırgagyna saý estetikany kalpdastyrat. Al trendtik beýtarapdyk kiyim formalary menen stillerinde jynystyk şekdewlerdiň azaýtyp, inklüzivdi erkin özündük görnüsde koldaýt. Osu gunduluklarda jobalaw jüýeli koldanyw dizaynnyň elementlik magyzyny artdyryp, onuň hazırkı kogam talaplaryna seýkes edi. Vizualdyk dizayn jobany sifirlik ortada aldyn ala kurashtyryp, fin proporsiýany және konstruktivdик gerekçiliklerini nakty görsetүүgө mümkinlik berет. Bul tehnologiýalar ideýany sınakdan ötküzüp, kateliklerdi erti anyktawga, sonumen katar jobany görermenге nemесе tapsyrys berүүçüge virtualdy formatda usunuwga jagdaý jasaýt. Interaktivdi elementlerdi koldanyw arkaly kiyim dizaynyna tehnologiýalyk жаңашылdyk eňgizip, onuň funksionaldyk mümkinliklerini keňeýtet. Munday materiallar temperatura, jarykka nemese kozgalyşga reaksiýa berýär mümkin. Al interaktivdi elementler sen insanyň estetikalyk, täjribelik, kommunikasiýalyk kurulumga negizdelet. Ülken kölemde direkterde sen
көрсөткүчтөрүн әлеуметтик желилер тутунуучу талгамы менен байланышты өңдөө аркылуу болашак сән багыттарын болжоого мүмкүндүк берет. Бул әдис дизайнердин чыгармачылык шешимдерин ылымый негиздеуге, нарык сураныстарына сай әрі өзекті жобалар жасауға ықпал етеді. Эстетикалық сәйкестік тұтыну палитрасының мазмұнына, жобалаудың эмоциялық әсері күшіне, заманауи сипатын анықтайды. Сонымен қатар көңіл күйді, табиғаттағы өзгерістерді және мәдени үдерістерді бейімдейді. Сол себепті дизайнер трендтік түстерді зерттеп, оларды жобаның идеялық мазмұнына үйлесімді түрде қолдану арқылы композициялық тұтастыққа қол жеткізеді. Яғни пішін, силуэт, фактураны сән ағымына сәйкестендіріп, киімнің көркемдік, бейнелік, образдық, функционалдық сапасын арттыруға бағытталады. Заманауи сән ағымының сай силуэттер мен пішіндер адамның қозғалысын, еркіндігін, ыңғайлылығын, фактуралар мен материалдардың тартымды болуы әсерін, бұл элементтердің үйлесімділігі жобаның эстетикалық құндылығын арттырады. Функционалдық пен ыңғайлылық қазіргі тұтынушылардың қолайлылық пен әсемдік талабын қанағаттандыру сән дизайнында эргономика мен эстетикалық үйлесім қамтамасыз етуді талап етеді. Қай адамның күнделікті өмірі салтына байланысты қозғалысқа ыңғайлы, практикалық болуына қатар сыртқы келбетін тартымды етіп жасауға мүмкіндік береді.